ва касоне ки хайр мекунанд пеши ватане ку рӯпарӯи садбарг поёнтарак ватан мешавад. Ҳамаш обуфай бачо занонаву мардона кӯдакона. Ташаккури зиёд тиҷораткорони бозори Корвон. дӯстони азиз, ина бародаров, ин ҳамин сафоратхонаи Туркия. ина бародаров дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедионая паста барои боқувват кардани мардонагии бадан ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан, мази ҳанзал барои дарди миён, даст бо ревматизм, равғани хелба барои хунукгирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда, самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифо шифофармо ҳамаро шумо. бузурго гуфтаган ки ба дасти ростут хайр кардӣ, дасти чапат дарак наёва. ман шуморо барои чӣ нишон медиҳам ки касоне ки хайр карданиянд куҷо барованд, куҷода мақсад бисупоранд. Ташаккур мегӯям ба бародарое ки дар бозори Корвонанд, тиҷораткорои Корвон. ҳазор раҳмат барои мусулмонон ки хайр карданд. ина немиқа мақсад ҳамаш обуфай. ҳазор раҳмат мегӯем, немиқа ҷамъ кардиянд. Ташаккур ака ном ба ном намегирем. ҳазор раҳмат. мо бояд мусулмонон дастгири ҳамдигар бошем, барои ҳамдигари мо. ина барои Туркия, барои бо Сурияш ба фикрам ки адилна ҷамъ кардистиянд, и барои фақат Туркия. ина миқдори ҷамъ мега мошина бор мекунем бародаро. ина ҳамаш обуфай бачо занонаву мардона кӯдакона ҳамаш ҳастанд. ҳамҷода бародаро ҷамъ кардиянд. ҳазор раҳмат. бо ма мебарам дар чӣ мемонам, дар ҳамо чӣ мегам посольствои Туркия, сафаратхонаи Туркия мерем ози бародаро. ҳазор раҳмат бачаҳои Корвон ва касоне ки хайр мекунанд пеши ватане ку рӯпарӯи садбарг поёнтарак ватан мешавад. ҳамонҷода посольствои сафоратхонаи Туркия якҷоя мерем, бо бародаро ҳастанд, месупорем. хайре ки шумо мекунед худованди бузург барои ӯ дунётон боша. Аллоҳу акбар. рафтан мегирем бародаро. мега ҳар рӯзи худ бипурс, агар мардӣ ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. ҳамин саҳари ростига байхо хестам мада бародарои Корвон занг заданд ки тиҷораткорои Корвон бародаром занг заданд ки мо мақсад фақат обуфу мақсад ҷамъ кардем барои модаро, барои кӯдако чикор кунем. ина мо маслиҳат пурсидем. ай ҳама бародаро, ай рафиқо, сафоратхона мебарем, ҳамон обуфое ки ҳаст мошина бор мекунем мебарем, бо ма шуморо ба навор мегирем, нишон метум ва барои иқама нишон метум бародарои азиз ки касоне ки хайр мекунанд ҳамон сафоратхона мебаранд, месупоранд. иншоалло ки чон рӯй мекунанд мебаранд. боқӣ сарбаланду хонобод бошед, рафтан мегирем. чизе ки ман чишид ман ба навор гирифта шумода нишон додан мегирем. беред. Ташаккури зиёд тиҷораткорони бозори Корвон. шумо мада бовар кардед. ман ба худо қасам мехӯрам ки ба боварии шумо сазовор бошум. худованд ҳамамонда адлу инсоф битиҳад, ризқу рӯзимон битиҳад, баракатмон битиҳад. хайре ки мекунем, қадам мезанем барои хайр, худованди бузург дар номаи амолмон навишта бигардонад. зиндаву сарбаланд бошем. ҳазор раҳмат тиҷораткорои бозори Корвон. худованд давлати дунёро бозам дар тори сартон бирезад. зинда бошед. бачаҳо бо иҷода мақсад попшӯи занонаша бобор кардем. рафтестем. ин барномаро ман мепартом, бо мерем дар посольство, бо ма уҷара ба навор мегирем, мепартом. рафтан мегирем. худованд ёру мададгори ҳамат. омадем ҳамиҷа. ина бародаро тоҷико ҳама барои Туркия, барои мусулмонон. худованд хайре карде ки туро қабул гардонад. мо месупорем ҳамиҷа. ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмат. برادران عزیز، این مصیبتی که بالای سر مسلمانان آمدگی خداوند هیچ وقت بالای سر یگام تا ما شما نیاره. خداوند بزرگ نگهبان ما باشه. ما رفتیم نامنویس کردیم، سپاریدیم بارو را. خداوند بزرگ هر یک نفری که خیر میکنه ما وجود دیدیم. ما بی‌نهایت برادرها بسیار خیر کردیم. ما تاجیک‌ها البته که ملت خیرخواه ملت هستیم که ما دست همدیگه را دست مسلمانان را هم وقت میگیریم. مردم ترک ما هم وقت در برتونیم. البته که ما مسلمانان یک جاییم. زنده باشید، سربلند باشید. خداوند نگهبان هممون باشه. زنده و سربلند باشید. ای دست ما تاجیک‌ها چند کار بیاید، چند خدمت میاد، ما
با مسلمانای روی دنیا هم کمک میکنیم هم خدمت میکنیم. مردم سوریا، مردم ترک زبان، خداوند همه ما مسلمان‌ها را نگهبان باشه. باقی سربلند و خانواد باشه. خداوند یارو مددگار بود. چیزی که امانت در دست ما بود ما بردیم ساق و سلامت به خیانت برده سپردیم. خداوند قدمی که ما در همین راه زدیم در نامه اعمال ما نوشته بگردونه. دعاگوی هم دیگر باشید. خداوند بزرگ نگهبان باشه. الله اکبر. زنده باشید. مسلم برادری مسلم ای برادرها، هر کسی که در این راه قدم میزنه خیر میکنه برای یک برادر مسلمان خودش، آدمایی که صدقه کردگیان مثلا ای خداوند فایده ای صدقه را دیدگیان او خودشان میدونن که کجا خیر کردن و کجا صدقه کردن. و جوان مردان تاجیک در دولت اروس در بازار صدوات ما دیدیم، باور کن حلاوت هم بردیم. باور کنین موی تنم خیست قنداتون رو بزنین. آفرین. اگه چه خیلی که میگن که جای جنگ جای ننگ شما این کار کردین، این صدقه که کردین اینومی همه تاجیکا با مردم ترکیه، با مسلمانان ترکیه و سوریه و دیگر ها ما چی گفتنیم؟ خداوند بزرگ یک دادت 1000 بتاتونه